Miarabatsika yaby raha lainareo fanampiarapiarsia avao toy président du mouvement révolutionnaire fédéraliste de Madagascar na MRFM. Araky fahitatsika moa nitsanga iny ny mouvement révolutionnaire fédéraliste de Madagascar na MRFM zay handesinay hitolona hoa fa tsy hitaky na hangataky na hitalaho ny fanangana ny république fédérale de Madagascar. Fanambarako tanatin'ny vidéo farany nataoko fa toy mouvement tsika toy de mouvement niteraky tam janvier 2025 fito vola lasa zay. Mouvement Mbutanora, mbuzazamena aza, nefa fa manday antsorokiny ty fanantenany vahoaky malagasy maro, zay maniry an'io fédéralisme. Tam fotoa nanombohanay ny voy sy nampipoly antsehan'izay ny toy resaky fédéralisme toy, de tsy nisy taminay nasaky nieritseritsy fa hoe hahazo vaha manaky hitantsika henan'izao le hevitsy fédéraliste. Nampolonay antsehatsy satria talohan'ny janvier 2025 zay araky nambaraky teo hoe fotoa nanombohanay ny resaky ny toy resaky fédéralisme toy, de tsy nisy andian'olo nanao fa nihoankevitsy mikasika ny toy fédéralisme toy, ary ataoko fa samby haitsika kiraikiraiky ny antony nahavy an'izay. Tsy fanameloha reo ray aman-dreny nazoky nitaridala tam toy tolona fédéralisme toy ny volanako an'izay, fa fanomeza voninahitra androzy sy fanomeza rariny amindrozy tam nanombohandrozy any toy tolona toy mba hisian'ny fédéralisme eto Madagascar. Maro amreo ray aman-drenitsika reo ro ny maty voatifitsy. Ino ty antony? Maro amreo zokibetsika reo ro ny gadra tsy anantony. Nonino? Satria nasaky nitaky ny fametraha ny état fédéral zay manome tombotsoa ho an'ny maro anisa ary handavo ny état unitaire zay nanome ary mbo manome tombotsoa ho anandian'olo vitsy anisa. Ka mba tsy azavapoana ny fatin'ireo ray aman-dreny mpitaridala reo mba hanomeza hasiny ireo zokimbetsika ny gadra tsy anantony, mba hanomeza hery ireo fianakavia sy kamboty ny laozandongo noho ny tolona toy fédéralisme toy, no mahavy anay mana finiava, mana fahasakia, hampahatiaron-draiky ampony vahoaky malagasy, ny nisiany, ny fisiany ary ny tokony mbo hisiany io tolona mikasiky an'ny république fédérale ny Madagascar io. Fa nilan'izay koa mbo maro antsika zay voakasiky mivantany reo tombotsoa azy afaky sitrahy amin'ny fédéralisme io, ro mbo tsy mahay, ro mbo tsy mahazo hoe ino marina moa le tiatsika ho resahy anatin'le fédéralisme. Ndra fa nihena nisaky nireo olo reo, de mbo maro avao koa ny tokony ho resea lahatsy amin'ny fanomeza fanazava ara-teknika zay ezaha tokony hiezaha ho takatsy ny be sy ny maro, ary amin'ny fangala ny tahotsy sy henatsy hasara hoe mivoy adimpoko la vo miresaky ny toy resaky fédéralisme toy. Izay asa fampianara, fitaiza sy fanadiovatsay zay ro ifantoany herinay ato amin'ny MRFM henaniky zao. Fambolea ao antsainy vahoaky maro hoe tsy misy tokony atarovatsika tena meloky ny fitakiatsika mio état fédéral io, ary io raika avao no vahaolana ahafahatsika miala amin'ny fihemorany farimpiaina misy amitsika henany zao. Tsy misy aminay ato amin'ny MRFM ro mana traikefa laliky amin'ny resaky fanaova politiky, fa tsy misy aminay koa ato amin'ny MRFM ny maniry hahazo traikefa amle fomba fanaova politiky zay mahazatsy antsika henany zao, zay hitantsika, iainantsika ny vokany. Zany hoe fomba fanaova politiky mianky amin'ireo antoko politiky zay panohana ny ataotsika hoe centralisation de pouvoir, zay natomboky ny général Ramanantsoa tam 15 juin 1975 lafa nifoanany tamin'ny alalan'ny ordonnance 75-025 ny budget provinciaux. Nitohizany Marc Ravalomanana io tamin'ny ezaky nataony mba hanafoana ny province autonome zay nitafapetraky tam 98 tamin'ny alalan'ny lalana 2004-001 ary nifarana ny Andry Rajoelina tam 2011. Tsy mila mpatiarovantsika koa ngamba fa ny lehibe ny faritsy na chef de région zay tokony ho voafily de voatendry, ary ny recette ny commune zay tokony hijano eo amin'ny commune de alefa amin'ny ampahany bevata any amin'ny fanjakana foibe any Antananarivo. Ka ireo fihetsiky zay feno finiava hampahantra, hampalemy sy hanararotsy an'ireo faritany reo
no endriky fanaova politiky zay tsy misy laha mbo zahay ato amin'ny MRFM avao maniry hanatraikefa baka amin'io satria fomba fanaova politiky mamadiky vahoaky. Zahay ato amin'ny MRFM de mila kalitao na qualité fa tsy mila habe na quantité. Aleonay kely isaky fa soa kalitao. Ka ino ary le mpanaradia soa kalitao? Tsy ino io fa mpanaradia mahazo sy mahay ny raha tena tianay hiavia. Mpanaradia resy lahatsy fa hoe fédéralisme avao ny vahaolana, tsy décentralisation, tsy état régional. Mpanaradia mahay sy tsy matahotsy andreo fahavalon'ny fédéralisme zay nisy hatramizay ka hatramizao. Ary farany, mpanaradia mana finiava, mana fitiava hanome voninahitsy ireo mpitolona fédéraliste taloha, ireo mpitolona fédéralisme henan'izao sy ireo mpitolona fédéraliste zay ho avy koa. Amin'ireo mpanaradia soa kalitao ary mety ho vitsy anisareo de hampianarinay ato amin'ny MRFM ny tena famarita na définition ny atao hoe tena pitariky na vrai leader. Ny tena pitariky na vrai leader de tsy ireo zay mana mpanaradia maro, fa ny tena pitariky na vrai leader de ireo zay afaky mamoro pitariky na leader maro hafa koa. Zay ny définition nay ny vrai leader ato amin'ny MRFM. Eto zahay ato amin'ny MRFM de mampitandrantsika fédéraliste eran'ny Madagasikara sy anivelany. Hisy ireo pitariky fosiky zay hitonony tena ho fédéraliste. Hibabababa mivola hoe zahay vonina hitolona miaraka aminareo ary vonina hanampy anareo. Satria haindrozy ny vokadratsy ho azondrozy raha tanteraky io fédéralisme io, ka izay anisan'ny paikady ampiasandrozy mba hampalemy an'ile MRFM. Fomba fanaova politiky zay manimba toetsay, satria manery sy manosika andreo mpanao politiky hisolelaka andreto lehibe nantoko zay tsy mana foto-kevitsy hafa ankoatsy ny hampivangongo an'ile fahefa ao amin'ny fanjakana foibe ao Antananarivo. Fomba fanaova politiky zay manome fakampanahy andreto lehibe nantoko centraliste mba hanome fahefa any olo tsy manam-pahaiza hibaiko sy handidy andreto tanoratsika maro zay nandaniany ray aman-drenitsika hozatsy, zay nandaniany ray aman-drenitsika drala mankarena mba hanam-pahaiza ho toly amin'ny dingana farany anabo amin'ny fampianara. Zahay ato amin'ny MRFM kosa de te hitariky fomba fanaova politiky vaovao ary hampiteraky karazana mpanao politiky vaovao. Izany hoe hanome fazotoa sy fasahia andreto tanoratsika maro avaram-pianara mba handray andraikitsy amin'ny filira amin'ny sehatry politiky, ahafahany mampihatra ampahalalaha ny raha nianarany, mba ahafahany manday ny traikefany andesiny mampandroso ny faritsy misy azy. Androany nambotsy ela aza nanomboatsika, nambotsy lava aza ty lalanombatsika, fa noho ny ezaky nataotsika kiraikiraiky mba hampiely, mba hamparitaky an'ile foto-kevitsy fédéraliste de sembotsy henan'izao ny fitondrà. Ary miasa say henan'izao ireo zay mivola ty vatandrozy ho mpanohitsy. Satria ny raha itovizandrozy moa de ny tsy fahafoezandrozy an'ile centralisation de pouvoir zay fanandevoza sy fandranaha ny vahoaky malagasy. Ny raha mampalahelo moa de zao, ny taiza ara-kolotsay sy ara-politiky ny azondrozy de tsy manenky ny hanomeza na ny hazahoan'ireo faritsy ny fahefa mandidy, ny fahefa mitanta, ny fahefa mifily ny mety no tsy mety amin'ny tombotsoandrozy, ny mety no tsy mety amin'ny taranaky faramandimby. Ka noho ny fahefa sy tanjaky zay niazondrozy tanatin'izay 50 tao faran'izay tamin'ny alalan'ny famitaha sy famadiha vahoaky, de hanao zay kila fomba iaby ananandrozy rozy mba tsy hatanteraky ny fédéralisme io. Zay marihiko etoa fa manandanja bevata ao am-potsika. Zay ny tifirandrozy any Dadabe Mondradraony, zay ny tifirandrozy any Tompokolahy ary Nahafaty any Tompokolahy la Gaston,
zay koa nampiliran-drozy raha lahy maro samihafa ampigadra. Ka ireo famonoa, fampigadra, fampitahora sy fomba maro samihafa feno habibia sy herisetra nataondrozy ireo de mbo hataondrizy amitsika koa la tsika ro mbo manohy sy mihizingizy mitaka ny federalisme io. Tsy misy hidarian-drozy an'le hoe samy malagasy fa fomba feno habibia sy feno herisetra manahaky nataony frantsay tamin'ny fanjanahan-tany ro hataondrozy amitsika. Aoka tsika ho vonona amizay. Matanjaky rozy ary tsy salasala hanampatsy ny fahefahandrozy amitsika na hisy raha mandreky na hisy fatiolo. Fa zahay atao amin'ny MRFM de mivola, zaho fanampera Percy de mivola. Fa matoa rozy fa mampiasa herisetra no habibia manahaky an'izay, midika zay fa falany ty hevitsy misy amindrozy ao. Ary fa miomana rozy henan'izao hilay, miomana rozy henan'izao hitsoaky. Ka aoka tsika hanamafy an'le tolona, hampitombo an'le tsindry na pression ataotsika amindrozy. République fédérale de Madagascar ny tanjony etoa. Ka na ino hataondrozy, ireo faritany enina ampoloko ndraiky, ireo faritany enina eto Madagascar tsy maintsy miafara mahaleo tena amin'ny alalan'ny federalisme no amin'ny alalan'ny MRFM. Reo zanakitsika, reo zafintsika tsy ho handevozin'olo na gasy io na vazaha. Ho ela velo ny mouvement révolutionnaire fédéraliste de Madagascar, ho ela velo ny fahaleovantenan'ny faritany enina eto Madagascar, ho ela velo ny malagasy iaby tsy vaky volo satria tsika tsy maintsy mitsanga ary tsy maintsy voalohany. Vive le MRFM.